Tēnā koutou katoa. Today's video is a follow-up on our use of the present tense, kei te. Today's question is using kei te aha koe to ask somebody what they're up to. What are you doing? Kei te aha koe. So the following clips are going to involve two parts. The first part is going to have a very basic reply, and sometimes it won't make much sense by itself, but when you add the extended reply, it adds a bit more substance and a little bit more meaning to what we're talking about. So listen carefully for the question, kei te aha koe, and the reply will also reflect the question using kei te action. Haere. Titiro. Horoi. Mahi. Rihi. Imera. Kei te aha koe rā. Kei te titiro au. Kei te aha koe rā. Kei te titiro au I aku imera. Kei te aha koe rā. Kei te horoi au. Kei te aha koe rā. Kei te horoi au I ngā rihi. Kei te aha koe rā. Kei te mahi au I te kapu tī. Kei te aha koe rā. Kei te haere au. Kei te aha koe rā. Kei te haere au ki te taone. Ka kite.